Guys, ada kamera pula. Okay, sekarang ni kita nak sharing sikit lah. Perkongsian untuk hari ni. Kau tengok dekat belakang aku ni, model W211. 211 lah orang panggil. 211. Dia datang kita masalah brake pad dia dah habis lah. Tapi kau tengok kat sini, ada benda yang aku nak sharing. Sekarang ni kita ada alat ni untuk ukur ketebalan brake pad. Kebiasaannya kalau kereta konti minimum boleh pergi sampai 5mm saja. Paling nipis 5mm. Tapi biasa 6mm, bila dah sampai 6mm tebal macam ni kita dah recommend tukar lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat sini, nampak brake pad dia tebal lagi kan? Masih tebal lagi. Yang ni pun tebal lagi, betul? Jadi kenapa kita suggest tukar? Sebab dia pakai sensor. Nampak tak sensor dia? Jadi bila kita ukur kat sini, 6mm adalah ketebalan paling minimum. Dia dah jejak sensor. Belakang pun samalah, 6mm. Jadi kena alert lah kat sini. Sebab kalau kita tengok datang brake pad baru, ketebalan dia 12mm. Okay, isu brake pad lah. Kita pakai brake pad original lah. Suggest original. Lebih efisien, reduce bunyi, habuk kurang. Jadi update kita hari ni. Lepas tu kalau boleh tengok dekat sana, kita ada satu Mercedes model 212. Dia menadikan engine diesel lah, M651. Dia datang kat kita masalah coolant leaking lah. Normal lah. Mercedes, kata-kata konti ke BM ke memang normal coolant leaking. Kalau boleh tengok kat sana, GLE pun masalah coolant. Jadi hari-hari kita akan hadap masalah coolant leaking, engine oil leaking, gearbox oil leaking, oil cooler pecah, hose leaking, radiator pecah, normal problem. Itu adalah common issue bagi masalah kereta konti. Jadi kalau korang nak repair kereta konti korang, tak tahu mana bengkel nak pergi, korang berdekatan area Kajang, Ceras, Semenyih, Bangi, Rincing, korang boleh contact kita. Klik link kat bio, okay? Luncur!